Институт укытанлардан булган башка халыкларда юк. Инде алар революция кадәр дә алар бизор шалып барганнар. Безнең Сабызтай турында да без ул үзенең авылында хатын-кызлар өчен мәдрәсә ачып, аларны укыткан, аннан соң татар гимназиялары ачылган. Бүген дә менә осталарның җәмгыятькә тоткан урынны ким генә түгел артын бетергән. Чөнки гаиләләрне саклап калу өчен, балаларга тәрбия бирү өчен Ustalarına böyle bir zor. Lağa şükür hazırlarımızın Tatarıstan Dünya Nezaretinden 1200 var. Şunun 700'ünden artığında mesela başında kurslar şekliyle, onda 20 milyar kişi giri, ama onda 2000'den artık okuşu var. Şular okuşlarının 90%'ı kadın kızlar. Например, bu günde Ustalarının, kadın kızlarının Garip sistemasında da yaşlarga, erkeklerge terbiye verildiği rolü bir zor. İnşallah Allah